paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay marikwanan, among kaday no anya ti mapaspasamak dita paradaan da kwaraw. Anya ti mapaspasamak, Mare. Sige man, istoryaam. Ay na, kano agsusugal da iti aldaw. Kano ibaw bawal ni Kapitan ti agsugal diti barangay tayaw. Isungarod nga umay ko ipulong ken ka tapno idanon mo kin ni Kapitan. Ay, sigurado ang makadanon day takan ni Kapitan. Rumbang lang, idanon mo. Ala, kasta nga ruti aramide, Mare. Agsiim kakadagiti mapaspasamak diti barangay. Saan mi ngamin ang mabantayan amin ka? Ay, katun, amaray. Day talaga yam. Ay, nag-isay. Sipwaraw, nangabakak manan. Adya manan kwarta ko na. Dia kayo ngay, awanan ti kwarta yaw. Ay, naisugal ko amin ang napasada kitangal daw tungan. Agawi da kunta, adya matanti kwarta kun. Jakmot lamang nga habakain. Kinton bigat manan barang mga buyak ka. Agsusugal tayo manan. Awan mo't langan ni Uncle Kawan tay. Ay, sumagpat inton madamdaman ni uncle mo. Ururayom aya. Unan tay, dumawat akiti kwarta na. Awan na pulos kwarta. Na, si kapay abaraw ti awan kwarta na. At nga ta kwarta na, antay. Jak mo. Dinto pa'y mangtid iti igatang iti sidaan. Adan tukit di itid nakan ka. Ay, tuyan. Kanya tiraramiday. Ay, ang sip-sipot. Kanya tisip-siputan di taabot ti dideng. Dagiti tricycle driver adita paradaan. Nagsusugal damanan. Kita pa yan, nagsusugal da. Kanya ngayon mo ti bibiyang, ma'am. Ay nabadong, siya kaunti para sipot dito'y barangay. Kanya? Amin amakita, i-report ko iti barangay hall. Wala, di kararamiday. Agsugsugal damanan dita paradaan. Ha? At damanan i-report ko! Dumawat ka iti kwarta? Wan kumanggal. Kaslada padulin mo kanyak a kwarta. Ikanak mata na. Sang-sanga gasot ti kwarta. Itad mon kanyak day ta. Panggasolina kiti tricycle count tapno makapasada count. Saan ka nagpasada ita? Awan nga rot paggasolina. Kayso dumawdawat akan ka. Ay. Di nakpaimot ka asyan. Ay, kasi kamot ka nakan. Kasya ka talaga Ngam di kamot maasyan. Malata itad kung dati kakaiso na a kwarta. Yes! Agyaman na kang kail. Nagsingpot ka talaga. Urayag kat nga umay manan dito tersinak ni Marituyang. Apay aya, Maray. Kaano binagaak nga agsipot-sipot dito barangay tayaw. Kat amin ang masiputan na amaday, ibaga na kanyak. Kasta aya. Kasapulan dito barangay tayo, tikaskan kwa na. Para sipot. Ay kat sigurado nga ado ti masiputan na. Dayta ni Marituyang, nagparta ka magna. Adan samot i-report na. Marikwana! At i-report ko kang ka. Ay, sige, ibagamon, Maray. Ay na, agsusugal damanan dita paradaan. Agsusugal da kunam. Wun, Maray. Kat pati ni Kwarog makisugsugal. Ay, sos. Ay, nukasta. Isugal na lagayam dya inted ni Enteng akwartana. Ay, makadanon da ito'y kan ni Kapitan. Ay, nuing gatang mi kuma itisidaan mi dya kwarta ni Enteng. Di nabsog kami kuma. Angam na isugal lang di kwarta ni Kapitan Maray. Sayang! Sige, Marituyang. Agsipot ka iti aglawlawan. Ay, angam di mo sipsiputan nun ati panagchichismis tayo, Marituyang. Amangan mo't no makadanon day tayo dya barangay hall. Saan, Maray? Kan saan tayo mga agchichismis, Maribanang? Agi-istorya tayo laay. Ay nasayak ta na idanon mo kanyak nga agsusugal dagiti tricycle driver iti paradaan kagawad ko nang.
Amom no asino tinakasipot iti daytang araramidan da, Kapitan. Sino? Ni Marituyang. Ay, ay. Para sipot gayam itan. Iso ana panunot ko nga aramiden tayo ni Marituyang nga para sipot. Ay, uwan sa Ikan tayo matlat tayo ti honorarium na Ay, apay ngay. Apay, masapol pa'y dayta. Wen atap na da maganas na para sipot. Bagla nga igatang na iti bagas. Uwan na. Apay kit din asaan ngay. Dakkel ti maitulong ni Marituyang, Kapitan. Kas ita. Naamwa nga agsusugal gayam dagiti tricycle driver. Ay, agasam dats. Aramiden dati bawal, Kapitan. Kapaayaban na tayo ni Uncle Kau. Ne, apay nga kano, ship kwarog. Namuan na nga agsusugal tayo dito yung paradaan. Naamuan na. Kas ano nga naamuan na? Kat no isiyak-siyak rito tayo mati pa nagsusugal tayo. Diyak nga ron namun no kasanuan namuan na. Impulong mun samat, gaputa kanayon ka nga maabyak. Ay, saan mo ta? Uho, Apay ko mga ipulong ka. ay sos. Sigurado nga maong tantayo aming nga driveran. Sapay na ungat nga Uncle Kau. Ay sos, ay imungatan. Una, Ay. takanayon nga ugot ti sidaan na. Ay. No kanayon nga ugot ti sidana, talaga na ungay. Ay sos, makapanerbyos nga rod ano kasta. Awan! Nangunyo! Awan, kuna! Ay! Ship kurog! Damagman ka ni ang kalmong kapitan. Noon niya jay bagbaga na nga awan. Nagtal na ka man tungan. Hindi mo lang maawatan na eh. Agung uwat ni kapitanan. Katuwain, permi nga akong ungay. Angkail, anya ti awan nga ibagbagam. Awan ti agsusugal. Naglakad, diyo pa'y maawatan. Kunak, tumat. No, da pa'y madamag kung agsusugal kada kayo, nay. Anya nga ti aramidem, apo kapitan. Ipapulis ko. Ay, sus. Sus, delikado tayo ang Ipabalot ko pa'y Ay, sino nga minaya tinangitanon kini Uncle ka wag susugal tayo. Ay, Maray. Kaputa doon tina-report mo kanya. Adto iti honorario mo. Ay na, adda igatang ko ni ti bagas mikin ni badung kau, Kapitan. Saan la bagas ti magatang tinted ko, Adda pa'y gayam na yun na. Diyak kinitaan na imbag to inyahwat mo a kwarta, Kapitan. Ay na, danigatang ko iti sidaon mi atuyaw. Anya atuyo. Kita nga min analaing Ay, wan gayam. Karne ti magatang da ito, Kapitan. Ay, win. Iso alalaingam ti agsipot, Ay, wan Kapitan. Iso day takit ti paglaingak. Dakdakkel to pa iti itad ko kan ka nga honoraryo mo. Ay, wan Kapitan. Day talagayam. Naglakat ang sipaw. Ay na, nabsuga ka. Apay ngay atin makder ka adagaw. Kat kalkalpas mo anangan. Mapana kagpalpa dita salas. Apay, di mo damagal no apay anaimas ti sindata ita. Ay, gaya man niya. Nalipatak mo tin na making ka. Apay ngagpaiso na imas ti sindata itay. Inikanak ni Kapitan iti honorarium kaw. Tanalaingak ka nung agsipaw dito'y barangay tayak. Ay, nagmayatay. Agasaman, nai-report ko amay dagiti agsusugal dito'y barangay tayak. Naamuan amin dayta ni Kapitan. Kat pinagsardeng namin ita. Mayat man. Sige, tuloy mo lang. Tagsipot-sipot to yan. Mapanang managpalpa. Sika kumamot din at aginaw. Kapsuga nga raw. Ibaunak pa ilang may. Siya lang nga rudon tinagluto. Sakto taginaw, indon rabay. Sika pa ilang ita. Ape pare, sa dino ti papanam. Di taman maray. Nadamag mo di kaluklukat at Teresena, di ta abanda. Ay, maray. Iso nga ron ti papanak. Nalakakanukay, tilako da. Pudno pare, kan ado tilako da. Saan akas kan ni Mari Kuanang abasit lang tilako na.
Wan maray, nadabag ko dayta. Ken babalasang kanukat dagiti aglaklako ijay. Ah? Nagpipintas da. Ay, jak amo dayta, maray. Sige pare, mapan ka. Ta padasek tuman met ti mapan gumatang inton bigat. Anya ter aramidan nyo ditawi. Sika nga ship. Anya ti aramidem nga dito Umaya kagaram Ay, Di mo ay makita dagiti nagpipintas nga aglaklako dito'y kaluklukat at tirsina. isumati umay ko aramiden di ay ta. Nagpintas di jay ababati buok na. Nay. Oy. Di mo agagawan jay long hair, tapara kanyak day jay. Kay dayak man di ababati buok na. Anya nga tat nagana di ata. Oy. Jay samat at idog tibuk na tikid-kid na yam. Sabgale. Sumungad mat ni tatabadong. Aw, tataba daw. Apay nga da kayo ditoy. Umay kami agaram Babero kami garod, di umay kami ag-aram. Ay, Chip, kwarog. Kita anak di ababat buok na. Ay, kurso na di anak samat gajay. Apay, si kaya tikit kita na. Kino siya. Apay ako mga si kamatakitaan na nga kat nila, lakayan kan nga pirme. Nay, anya laki nga ipagbagamay tungan. Wan mat nagpaisaw, tataba daw. Da kami lang tirumbang nga da ditaw, itababaro kami. Anya da kayo lang. Aguray, tasyak, ti dumiskartay. Uy, Asos. Ha? Ay, apay ngay. Mapanan sa matan araman di ababati buok na. Ay, laklakayan nga umay pa'y lapasalsali ditaw. Ay, saan nga mabalin di ato yan? Ay, talaga saan na mabalain. Ay, apay ngay. Jay matatidog tibuk na tinasidgan na. Ay, agasam ngay. Kurso na din namat gayam jay balasa nga kurso na diam. Ay, imbag talay na sana di ababati buok na. Mare, nasiputam ni Mari Banang. Apay ka day, maray. Kaano na pa ni Jay kalukluk at atirsina? Ijay ibagbagadaan na lakatila ko da. Nadamag mo magaya, Mare. Jay ko nadaan na laka nga agpautang. Kaslag paspasagid ka, Mare. Saan mo't, maray? Si putam dagiti tataw. Kasla agturong da ijay baro at tirsina. Imbis ko mga umay da gumatang dito tersinak. Anya nga yan ti mapaspasamak. Nalaka ngamin ijay, maray. Si putam man no ijay amin ti paggatangan da. Bilangak pa'y ano manuda amapan gumatang, maray, no kayat na. Katwan Mainaganak pa'y amin aseno da. may mayat banen atap no saan ko apautangan dagiti mapan gumatang ijay. Ngam, agbayad ka mata. Anya, agbayad akpay. Kahit anya ngay, nalakay at agsipaw. Pautangan kantulatan Ay, may mayat manan no kasta, maray. Ay, kayat mo kaday, amapanak agsipot itan. Un, Mare, sige, ingkan. Angam, pautangan na ka. Takdirak ti saok, Maray. Saan ka amadanaga? Awan, nagsweti akmat gayam ni tatabad yung. Wingarout. Apay ngay, papan namat arman amin ababula sang dita. Maditi aramid na dadya nga tao nga. Nakitam dyan naramit na. Kalpasan Kalpasan nga inaram na dyan atidog tibuk na. Insaruno na madya babatibuk na. Dagdan nga road flying kikak ti danog. Flying chicken iti danog ni Badungkat. Apay? Sa kamat gayam na natuyang. Sige, ibagam kan kuha na tinaramit ni Tata Bataw. Ay, ul. Ibagam, tamapan ko si putan ti Maday nga aramid na. Ay, baruak pa'y, adeng. Talaga baro ka pa'y, tata? Ay, manong ko namlatan. Si kamay, pala kayo nakmadlaw na yan. Asino day tabakat? Anak ka ba nikas? Di ta malikod dam. Ha? Adaya, may. Kaano itayak pa'y dito ibadong sip-sip putak kadagraw mau. Anay ko. Ay, di mo malapig ko si Ay, ako ato yan. Ay, nagsakit mo dahil. Aday.
Abrasan ka rumor ita. Ang mapanagsipot ni Tarwar tuyang. Tapay nga ibaon nak. Kiti sumit ti trabaho dito barangay. Para sipot. Sanak arumwar. Taamaw no addaman rumbang asiputa. Saan adi tarwar? Sika tinasken asiputak badong. Siya kung tisiputa mita. Talaga day tataramidag. Tanya ko matibibiyang ko di tarwar. Ay, mapana magkumagpangin basit. Ayawan ti agpapangain. Ay, nag-istrikto ka matin tuyang. Nagado ni tarumbang asiputam. Siyak may lahang may. Apay, atalyaw ka atalyaw, di tabalayaw, maray. Sipsiputak ni badong kaw no rumwar maray. Ay, kasta aya. Mapansamot agar aram ni tabaro at tersina. Ha! Jak pulos palubusan arumwar maray. Nay, maray. Inlokat ng jitawa yaw. Kanay, bumabansa mo, ijay. Ha! Ay, wunggag pa isaw. Sige maray, agawid na kaw. Ay, partaka maray, libasan na kan. Ay, natatabadong. Sikan tumang ngamin. Tama panunot mo pa ilang tagaramid. Iti kalukwan. Anya nga ita. Sikan tisip-siputan ni nanatong niya. Ala, sige. Diton, tinagdibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maribanang, adaman madmadlaw ko kani Kwarog. Anya dayta amadmadlaw mo. Tunggal makitak ni Kwarog amagmag na kaagkakatawa. Ay, nadlaw mo matgayam dayta, maray. Limo kay samot tan ti tornilyo ti panunot na. Ay, saan mat, marikwanang. Adayo amapasamak dayta. Kat anya ngay nga ti pampanunutan na. Apay ngagkatkatawa ngagmaymaysa. Ay na, in love nga may ni Kwarog. In love? Ay, kastagayam ti ma-in love. Ay, kat, padasamat ngamin ati ma-in love. Tapno maipada ka ni Kwarog ngagkatkatawa ngagmaymaysa. Ay, saanan. Ibagadan to, pa'y ngagmauyo nga. Ay, ikaman ayaban ni Kwarog. Apa ay, Kapitan? Ay, ibaon ko iji ilay. Ha? Paayab mo pa ilang kanyak mat. Kat adalang mit dita asidag. Payapayam lang o. Sika nga ruti kayat ko amapan mangayab. Ang mga nudanugan nak. Adan sa pakpakaruan ni Chip ita. Agkat-katawa mat ngagmaymay sa. Kastalaeng, ti ada love life na. Agkat-katawa ngagmaymay sa. Di oray sa anak amadadaan iti love life no kasta. Ingka kaayabanan. Yes. Si Kwarog! Aw, abay. Anya ti bagam. Papayaban na ka ni Kapitan. Tapay ka now. Adan sa pangibaunan na kan ka. Oray sa dino ti pangibaunan kanyak ni Uncle Kao. Mapanak adagaws. Ay na, naggagat kan, Chip. In love eh. Ha? Ay, nagmayat gayam ti main love. Malaksid anaragsak ka, nagagat ka pa'y. Sikan na ati na in love. Ay. Kwarog! Ah, Uy, ding-dinggan na. ito bagbaga mangkail. Katawa katawa. Ibagbagakan ka. Noan niya ti mapan mo gatangan iji ilay.
Ayun gaya man niya. Na ay, di mo man sobraan mo ti agragsak. Tabangan no ibaga dagiti tattao nga agmauyong kan. Naragsakak lang ang gal. Gaputa agayata kaon. Di mo ipadlaw unay Jak nga rod malabdan. Talaga gama naragsak ti makarik na iti ayat. Panam ko raw. Ilay. Nakaisam kamay. Uray tupay siya. Nakaisam kamay. Kano na, naragsak kagayam. Ay, uray siya tataba daw. Naragsakak, may. Nagpadbada ta naragsak ka. Sige, panawan ka pa eh. Tamapan ko katangan da ito ipagpagatang ni Uncle Kao. Mapanak mo tayo, naglugan iti tricycle. Agawid ako, hindi ka bildata. Ay, ang yaman nga tantimasida aya. Ada akong tuyang. Nakaisam ka ma. Ay, katwa na, naragsak ka gayam. Nagapo ka lang ijaylay, naragsak ka. Way, talaga naragsak ka tuyang. Ay na. Agkat-katawa ka pa'y. Katwa na, kastuya talaga tinaragsak. Apay nga taan naragsak ni Badong ko ang naggapo ijaylay. Kastaw na'y tikat katawan. Apay day ta bulong ti marunggay ngay gemaw, marituyag. Ay namaray, napan kuman dinawat di ta kaaroba. Imbagla si daun may kinibadong kao. Naggapunsa ni Badong mo ija ilay. Wun maray, kagapgapo na. Nakitak nga men, idilimabas ti titersinak. Ket amo maray, ada nadlaw ko kenkwana. Anya tinadlaw mo maray. Agkat katawa mo't nga may maysa. Nadlaw mo magday ta. Kauwan. Ay, uray siyak maray, nadlaw ka. Damdamagak nga ron dito'y bagay. No apay ang naragsak ni Badong kao. Nakita mo ni Kwarog. Ay uwan maray, kanayon ko ang makita no lumabas di tabalay may. Agkat katawa mo uladay chay. Kat sigon ka ni Maribanang, in love ka no gayam ni Kwarog, iso akas jay. Inlaban ni Kwaraw? Ka ni Badong Mau, naragsak mo't. Amangan no. Ay sos maray. Di mo ibaga nga inlab mo ni Badong ka. Kat saan asi ka tinakainlaban na. Sa bali a babae, ang mga no taga-ilay. Ay wun anya. Tay di naggapoy jay ilay. Naragsak ang nagaway. Agkat katawang agmay-may saan ka day. Wun maray. Iso nga in love iti sa bali a babae ni Badong Mau. Ay, imbag man ta na panuno mo day tamaray. Naglaing kan? Siyak pa iti kunam. No kasta, nalawag nga da babae ni Badong kao. Nalawlawag pa ingam init, mare. Tuyang, nakaluto kan? Kanya nga tararamidam dito sa alas. Nakatugaw, damagampay lang. Amo ka nakatugaw ka. Ang rumbang ko nga da ka di kusina nga glututaw. Emparabaw ko jay bulong ti marunggay ijay lamisaan. Engka nga rusngusen numabisin ka. Ayunay ka bitay. Pagbalin ng nakidi na kalday. Ha! Jay bagas, jakpay na arasaw. Engka karum kamanan. Apay ay akasta ka bitin tuyang. Nagragsak ka lang nga napanagala iti marunggay asidain ta itay. Itagong ungit yan. Adagayang mading aramid mau. Mading aramid nga. Kano pa'y alok-lok ko nak? Ha? Badaong? Kano pa'y? Yeah. Ay, addan sa mang perperde iti napintas a relasyon mi kinituyang ko pare. Asino kumangay timang pirday? Di na magkayatan nga ilutwan. Si Madutan ni Maritoyan? No itimplahan na kiti kapay. Nakapapay. Kin naglamiis pa'y paray. Sa nakas iday ang nakasamsamay. Ay, kahit naasawan paray. Pimaitan, kan limamiisan ti panagayat na ka. Day tangarod mo't kahit ti pampanunutag paray. Asino nga tamot timang perperde iti relasyon nyo? Ay, day ta. Tidak kalaburbur siya paray. Amangan mo no si ka paray. Di nakman papabasulan na kasta. Diyak maarabin day ta. Wanaw ni Maribanan.
Nakarkaron, adi na maaramay. Ni Mari ko na nga Dahil taaba akagawan, virgin na ti relasyon niya. Anya kumamit ti magunod na nga. Ni Kwarog nga Amom ana in love ita ni Kwarog. Di mo pabasulan, ti ka anak ka. Ay, sino ngay nga ron ti mang perperde iti relasyon mi kanituyang ka? Ay, amo kom. Ha? Amangan no si ka. Anya, apay ko maperde ti relasyon mi ngay. Dong-dong wag unay nituyang ka. Ay na, nagimos ti mangan. Inteng, anawam ni Kwarog tani. Nagaduunay ti kanuna. Apay nga anawa. Bay-bay amangan iti ado. Hanggang saan na tan nga ibatyan ni ti kanunta. Bay akanin na amin. Isupay nga idakil na. Saan mo't akas tatipan nangan na ide? In love nga raw. Isu amangan iti ado. Ay kasanuta ngayon. Agluto ak manan iti kanunta. Ay, uwin Ay na. Ang kangil, nagadun samot una yung tikin ng kaw. Nakababainin kada kayo kinyanti banang. Ay, nasaya at matanakanunot mo na ita. Kwarog. Sige lang ka anakan. Maawatan ka ta in love ka. Agu makaamangan. Naibus mo tan amin ama ka ng kangil. Ay, agluto pa ni Antim. Di ka madanagan. Saan ay ado nga? Na, ay, magastusan kamot gayam no adda in love akabagyam. Nakaladladingit ak manen, Chef. Kasanaw, awan manen pasahiros. Awan lang aruden iti kalman. Uray sak. Kanayon nga awan pasahiros ka, ngam naragsakak lata. Uwan nga rod, agkat-katawa ka lata. Ay, makapakigtot ka no daduma, takilat kalatan ngagkatawa. Padasam ang amin ti agayat, tagkatawa ka, ureg may saka. Awan pa'y mat pakain labak, Chip. Itulundak man ni Jay Ilay. Mapan ka man ni Jay Ilay, tatabadong. Kituwin niya. Naragsakit ni tatabadong no agpailay. Pudno ka di, tatabadong. Kituwin niya. Iso ngay tulod da kaon. Kasano nga, Chip? Addan ni tatabadong apasairos ka. Agbati ka na dito'y paradaan. Kating kayo na. Sana bale, tanaragsak kalatamat, ureg may saka. Sige, Chip. Nagkat-katawa kalatan, nga ureg may saka. Ay, napanmanan binisita ni Badungkaw jay babae na ijay Ilay. Ha? Adda babae ni Badong mo, Maray? Siya kunti sumungbat, Maray. Wen, iso anak kalidliday ita ni Marituya. Ay, jak man la nadamdamag dayta. Apay, di mo ayan nasabsabat ni Kabadong. Ay, saan pa'y mat? Agad katawa matlaang day dyan gagmay-maysa. Akas ka ni Kwarog. Na, kayat mo asawan. Wen, adda babae na atagailay. Iso, ti kanayon na apasyaran. Ay, insukat na ko ni Badungkaw. Ay, amangan mo't no bulan-bulanan ni Pari Badong, kat ada sumsumro na. Awan maray, sigurado akalimpyo pa ilaang ti panunot ni Badungkaw. Ay, no kasta. Talaga nga ron nga da babae na. Dahil takot ti sintomas ti ada love life na. Agkat katawag ag may-maysa. Ay, jakla kaya ta mapatasan day ta asin Thomas. Pakawan. Di ore agba akak iti agnanayaw. Tuyang may lab, ayan mau. Apay abirok-biro ka nakpailaan. Kunakon kay, tanakatugaw ka dito'y salas. Mala, ingka nga ron iluton, dahil ito'y ginatang ko akarni iti manok. Ilutom, numabising ka. Ayun ay kamot tinaya tuyang. Kanayon laki, di na napudot ti ulam. Anyaya ti basol ko king. Hindi di mo kapailang. Naglampaso ak matay, nito'y balay, sakbayan nagpailiak. Pinunok, jay drami ti danaw. Nagbalsigak pa, iti pagsungurod mo. Adda babae! Anya nga babae, ay ati bagbagam. Abay, ti kunam! Diyak amaw nga iso ti subla-subla mi jay Ilay. Anya? Tunggalaga po kay jay Ilay.
Kastaunay tiragsak mau, nga uray kalagkat katawang agmay-may saa. Babae aya, matisubsub laki dyan ilay. Kal, apay nga rod anaragsak ka. Ipadpada na kidahin kinikwaraw. Nagmadigayam ti pampanunutam kanya katuyang. Amom no niya ti subsublak ija ilay. Naglawag ka, babay! Trabaho, tuyang. Naawakak iti trabaho. Iso anaragsakak. Apay, saan ka anaragsak? Amadaan ako niti trabaho. Adan trabaho? Iso, mate. Yan niya ka na ya. Saan ka nagproblema iti sidahin ta? Tadanigatang ta. Aya. Kastagayam. Ay kunasaya at ang arba daw. May kaglutaw. Kahit si Kangay, anya terami daw. Inakisagana dagito usar ngagtrabaho inton bigat ah. Mangrugi akon kay. Ay na. Nagragsakak ba daw? Tayo manday ta. Uray siga naragsak ka. Agkatakatawa ka. Good morning, Kapitan! Ay. Si kamot gayam ti masabat ko anak kaisan. Siyempre, di mo pa'y sinumbatan di kablaw ko kun ka. Ah. Kunak, good morning! Ay, good morning matkan ka. Ay, apay anaragsak ka. Kaano lang, hindi ko na ni pare badong anak kaungungot ka. Saan akong nga agong ungot, Kapitan? Tamaw, abdan trabaho ni Badong Kaw. Ay, nasaya. Isugayam ngag subli-subli jay ilay, tan nag-apply iti trabaho na. Kat idinaawat, naragsak. Ay, rumbang lang Pampanunutag nga da babae na. Angam awamat gayam. Di adanton kwartayaw. Ay katagnan na, Kapitan na. Ay, wang gayam, ni Kwarong ngay mahal. Inakbisitain tagsang-sangit mo't kanon. Ha? Apay ngay? Ay, dayta, tinaskan ama amwa. Inak manibaon-baon ang kail. Hindi talang barangay hall ti pangibaunakan ka. Nagasidagan. Namo man nakaladladingit kita. Ibaon nakpay lang, mate. Nagragsak ka, idi. Nag-break kami ni Tikayan at ka. Ay, kunak no makaasawa kan. Nakita ray mo iti sa bali alalakay. Sapay lang kaya kalbaw. Ay, isa na balay. Adan to pa'y maamamom asa bali a girl. Nagado ti girls dito. Ay, isumot lagayam, anak kadumog, anak kaladladingit ni Kwarog. Tunggal makitak. Nakita ray gayam iti sa bali jay nobyana. Wen mare, broken-hearted ita ni Kwarog. Ay, ayat, aya. Nagkatawa ka mutan, mare. Pugtuaham no ape anaragsakak ita, maribanang. Ado siguro tinaglakwam. Kasta kamutkat no ado ti umay gumatang. Uray kalaag katakatawa. Ay, inlabak mutan, mare. Ha? Milagro! Saan ka laang anaragsak? Aglalalay ka pa'y. Ay, kastoy kayam, ti agayat. Ay na, marikuanang, nainlabkan at talaga. Ay, nanakwanang, naragsak ti adda ay ayatan nga, ken adda mangay ayat kan kwa na. Kat si Kamat Kwarog, di ka maupupay, tadumtang tulat na, ti parakan ka. Ala sige! Ditan, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez.
Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, una yan. Ay, ninsamot kwarog dyan nagpartak ti panagpataray na iti tricycle. Ay, un, iso. Ay, urayak labim maringkwas gapo iti kigtot ko. Ay, puray siya tupay. Ay, nagpartak launa iti panagpatpataray ni kwarog. Awan bete amok akam kamatin na. Ay, nasken abagbaga amjay ka anakam, Enteng. Kasanon no makadungpar, gapo iti kasya akinapartak ti panagpataray na. Ay, urayak lang makauyag iti dayta asok anang gapo dita. Tricycle ni Kuwaro kalimbabas. Ay, ungarod maray. Uray nalapi na tapok na ito kalsada. Ay, daan lang arudan dahi at tricycle nan. Nagpartakpay lang ti panagpataray na. Karag-karag ko nam kidi ah. Anya ngay nga tatimak na ni Kapitan iti dayta ngar aramidan ti kaanakan na. Panagkunam, mabagbagaan na. Kano paborito na dahi akanakan na. Tinakabot-butang no makadales. Ay na, sigurado ang matay adagos ti madalisan na. Sana ko nga, paspasada iti tricycle tatabad yung. Kapayasaan nga, itungag. At damat ni Chief Karog nga agpasadya. Ala namat amin nga pasahirosan. Oh? Isumay dahi ta sumungad ay. Ay, awan, aglisya ka. Amang ano madalisan na ka. Ha, ay, paglisya nga ay. Kino sa dino ti papanak, isumay ti papanan na. Ay, dalisan na ka matan. Gila ka doon. Ay, anay ka. Anay. Ay, kasi ka matatabad yung. Naipurwa ka matanta na dalisan na ka matitricycle ni Chief Karog. Ay, labihagag pa'y ka di. Panagkunakat na biyag kan samat. Ayan ni Tata Badang. Ayan na. Ada ditoy. Diyan isaan nga makatakder ko pa. Pasalsalikan tumat nga miniti kalsada. Pasalsali ka. Kino nagpaigid ang mic. Sinuro naklata dinong par. Nagbayad ka, Tata Badang. Aya, siya pa'y nagbayad. Una, bayadam ti damage ti tricycle ka. Ay, dadakal ti damage ko ako araw. Dandan ni pa yan si Mina to'y kararuwak nito'y bagay. Siya pala mo ti magbayadan. Basta, agbayad ka. Kita man tinagbalinan ti tricycle ko hanggang. Anya ko matinagbalinan na ngay. Isumit lata. Lati latamit. Oh. Kita nga min anasayat, May, di mo madlaw day ta nakupit at ang butso na. Sigud mo day ta. No, tinulungan ka pa iday. Nagigalaw tanay. Matintinag. Nagasgas pa ijay sango, Anya ko mangay ti magasgas dita. Di mo pa ilakas sukatan mo. Ti sigud a pintor na kolor lati. Basta, nasken nga agbayad ni Tata Badang. Nagpartak ka ngamin unay ngagpatpataray ka anakan. Patapo ka matin ti kalsada. Basta, bayadan na tinagasgas alati ti tricycle ka. Badaw, sigurado ka kaday nga original akararwam kaya nagsublikang ka. Anya nga original akararwa nga ibagbagam mo dita. Ay, saus! Adda itang tipiki akararwa badaw. Anya, masigurado nga original akararwa ti nagsublay. Narigat ti mapikay. Ado ti piki itan. Ilutang man kaya di dahito'y nablo asigat ka. Pati dahito'y dua sakat. Nagkakawang matindag iti ramay ti sakat. Kasanungay amay subli dagita nagkakawang aramay ti sakam.
Amom, noan niya ti pagdanagak amag na diti kalsada, Maray. Apay amadanagan ka. Kat nakapaigid talaga rudan. Uray nakapaigid ka. No sagidin na ka di napartak at tricycle ni Kwarog. Sa bagay mo't di Kano nakapaigid ni Kabadong, idi sinagi di tricycle ni Kwarog. Ay, kasta nga rod ti kunada. Ay, jakman amo, no talaga nga amo na ti agmaneho iti tricycle no saan. Ay, kat no nakabaybayagan a driver ti tricycle. Di na pala amaw nga aging gaita. Saan nansamat nga amo ti agprinaw? Ti sumardeng ka nagpaigid. Ala, paraan takit din dahi ta sumungad at tricycle, Mare. Siguradwam asaan ani Kwarog ti driver na, tadyak kaya ti aglugan. Tungan, imbag mo, tato'y tricycle mo, tinagluganan may. Di kayo madanagan, kagawad. No siya ti agmaneho iti tricycle. Saan kayo nga maan? Ano? Ay, agnervyos kami nga no ni Kwarog tinagluganan may. Makapadisgrasya mo. Jakman amo ka ni Chief Kwarog. Mapay nga kasjay nga agman maneho iti tricycle. Ala, bayan yun. Sigurado nga ungtan ni Intay. Ay, sapay kuma, taungtan na. Bagbagaan na kuma, Maray. Nalpas na ko nga inungtan ang Kyle. Apay, kayat mo pa'y amaungtan. Ay, saan na? Mano nga oras na ko nga inungungtan. Mano nga oras? Kano katugtugaw mo pa'y la iti abay ko? At idugan day jay. Ay, anyat kakautom di tabulsam. Tapno saan kan nga agong ungit aw? Ato'y aw. Ha? Ay, kwarta! Bilangam nga mina. Uy! Sagsasagagasot 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 gasot day tanggal. Ay, itad mo kanyak day ta. Kukuha mo day ta. Ay, nagsingpet ka day to'y akaanak akon. Basta din ako nungungtan Bagbagak lang ken ka. Adi mo unay partakan ti agpataray iti tricycle. Uy na nakananos ka kanyak ita angkay. Itay, uray nakalabugbog kawan. Ay, binukawan ka aya no arasaas ko day jay. Kat no nagpigsa, uray akla natitilang. Ay, sige nga ro din. Mapankan. Itay kumapay Inakam. Na, Pinaayaban gayam ni Kapitan ni Kwarog. Pinayaban na lang. Inungtan na pa yun Patsyamay. Kano paborito na akanakan day jay. Ay, no saan na nga ungtan. Addan tumanen madisgrasya ni Kwarog. Gapo iti nagpartak apa nagpataray na iti tricycle na. Ay, sigurado day ta. Kat, mayatan tanaatalan asakam. Medyo dapay la sakit-sakit na ito'y pagbagik maray. Ay, kagpaimbag ka Diyak pa'y la makapanlibang kaga. Ay, nagrigat mo ton. Ay, gapo iti day ta, Kwarog. Baso lamin ni Kwarog, dayta napasamak ka. Kabado. ay, mayat ka gaya man paray. Anya mayat asasawan. Kita magpilpilayak pa lang, paray. Ay, wan gaya man niya. Apay, ada pa'y la nasakit man. Handa pa lang mo ta, paray. Dua asakam tinasakit. Ay, unay ka mo ta, paray. Damagan pa lang. Kita magpilpilaya lang aro damagnan. Makaungat ka mo tin paray. Kahit inungtam, di ka anak ka manakadisgrasya kanya. Inungtak talaga Sigurado ka? Ay, perme nga inungtak. Anya nga timbagam kingwana. Inungtak. Kasanaw? Kunak na. Kwaraw! 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 Kunak! Kasta ti panagunga mo kingwana. Na, apay, di mo makita ayaan nakagem-gem unay dagita ima. Yak mamating inungtam ni Kwarog, paray. Inungtak nga ron. Apay, di ka mamatay. Ay, nagpartak na tatricycle, paray. Agpay kita. Sus, umayan. Ibig Kwarog ti driver. Jay ka anakam nga inungtam ako na. Ay, urayak la na bang aran, Maray. Imbag ta nagtaray nagpaigid na kabadong kan Kapitan. Timaray ni Badong kumaray? Kawan,
Nagadayaw, titimarayan na. Ningay kapitan. Ay, nimot kapitan. Ni, ayan na ngayon. Ha? Kasano anak kadanon ni kapitan iti tuktuk ti kayaw? Kay muli Ayam, kasano nakauli ni kapitan? Kano saan nang mo ti umulay? Hay, madya talaga maray. Maday ti panagmaniho ni Kuaraw. Ay, panagkunak. Rumbang lang nga saanan nga agmaniho iti tricycle ni Kuarog. Kasta ti kunak, maray. Bumabakan adita, inteng. Pero makababa. Apay nga mintay muli ka dita. Nagngato pa'y mata kayo. Amo no kasano ang nakauli Di mo ambo ti aramidam? Ay, makaamukan bumaba. Apay, an-anwom nita nagatidog akawayan. Mapangkusukitan ni kapitan dita imulian na. Mapan mo sukitan? Mabutang mat kano nga bumaba. Ay, gapo iti nakaro ang nervyos nan. Iso ang nakauli dita kayaw. Kaasi nga ron ni kapitan. Iso nga sukitak man. Kapo iti nervyos ko ang aksidentinak ni Kuaraw. Nakadano nak dito'y balayajak na puutan. Kano nagpartak ka ati maray? Ito na, tadyak kaya madisgrasya nak manay. Hay, saan lata nagbalbalay? Uray inungtan ni kapitan. Ay, diyan mamatay, inungtan ni Parintay. Ay makasarak to lang ni Kuarog iti bang tiliw kun kuana no kasta na lang. Ay, bayama, tapnog na ka. Nakababaak matlaangan. Nalaka kamutlagayam apababaan dita na nga to akayo nga inulim. Mabisinak gayam. Imbagak lamang nga nan, bimabaka mo tadagos. Ay, inta mga nang tamabisin ako. Sip, Kuaraw. Dinggim ko madya to'y pamagbagakan ka niya. Nagkunakan ka bagbagaan nak tungan. Diyak nga ron, kaya't nga maisagmak ka. Numaisagma ka, awang bibiyang mau. Sapay, kanayon kapay mat nga agpaili. Anya ko ma? Aduti agtil-tiliw ijay ile. Siya, tiliwanda. Apay, kung mga dida katiliwan kat nagpartak ti pa nagpatpataray mo nga permi. Apay, nalipata maon nga angkel ko ni Kapitan Intayn. Gaputa ang kalmo ti kapitan. Apay, dida kan tilewan. Amamuda ni angkel kao. Ket no iso ti kasikatan na kapitan. Apay, asino ti padpadaanam? Hey, padpadaanak man ni Kuarog. Taapay apadpadaanam. Umay nakmanan ikan iti kwartahon Nagpaili ni Kuarog. Apay, di mo nakita? Apay, nagpaili aya? Ay, amom, nagado ti agtil-tiliw ijay ili kanang iti kasero a driver. Kat sapay la kuma, ta saan da makita ken tiliwan ni Kuarog. Ay, adugayam ti agtil-tiliw. Apay, di mo amuday taya. Ay. Delikado nga ron ti ka anasingpet amang mangted iti kwartak. Kat gaputa saan mo ang madisiplinaan. Sabali nga ron timang disiplina ken kuana. Badaw, apay anagado ti tattao di tatersina ni Marikuanang. Ay, damagang pala. Kitersina day ta. Siyempre, ado talaga ti tao Saan mo't akas taasigaw? Kahit apay rumor ka aya. Mapanak makidamag Apay chichismis da aya. Kawang, Ay, naglaing ka. Tamumlat na nga chichismis da. naangot ka ba daw? Aya, pati pa nagchismis. Maangot mo pa'y gaya, may. Ay, agpaigid kayo man. Tasak man mo't ti makichismates. Nay, nga mo ninanatuyang ay. Pagiwalin pa. Ay, Marikuanang, anya ti pag-iistorya anyo dito tirsinam. Apay, di mo pa'y ayan na damag, maray. Ti anya, maray. Ay, naladaw kan iti damag. Huwag nga raw, anya ayaday ta. Natiliw ni Kuaraw.
Nasaya at mag. Inala dati lisensya na. Saan pa ilang ang mabalin nga agmanihaw? Nasaya at mag. Tapno ag nakaw. Awanan tinapartak nga agpataray dito kabildatan, Inteng. Awanan ti pagnerbyusan dagiti magna dita kalsada. Natiliw gayam di kwarong. Ay, wan. Agna kamat siguron. Jesus, awanan ati mangtid iti kwartak. Di kakit agyaman, taawanan ti sakit ti ulom. Awan matan ti makadisgrasya dito barangay tayo. Oo nga ano? Ay, basol mo matlaang, Inteng. No binagbagaam ko maide, di saan ko maamatiliw. Iyawatan na ka lang iti kwarta, nakaisam kamutan. Kuwa, uwan nga rod. Ay, siyak tumot ngamin. Agrup-ro pa ak kwarta. Ay na, Kapitan! Rupat kwarta ka ngamin. No binagbagaam kumanikwarog, idi pailada mo, dinasayaat kuma. Awan kuma, dinadisdisgrasya na. Ala sige! Dinon, tinagipusan di sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, PMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangan.